hagi chini khasuksa leader David Murai singno naikha EM Dolly Reang tini je Delhi pedal yatra thangi tongmani jorao po Assam tai Meghalaya ni border ro bini sak hamyangi bolengi hospital matlangmani tai bo tabuk 5 days ni bagai rest na di hini saja doctor rok tai bo nga kai 2-3 din kan hamna hini si sawi tongka bojokon Assam bodok khosni Meghalaya ni border ro sapake bini otirukto misal immunity down mobile sleepless night mobile namuni barak muni panaw bumi conscious is hagi national ni koktumani bisingtui Bihar ni koktuma ongkhormani amtak belekeno jagnangnai jak Bubagra bo bini Facebook live phayemia amonotui saka India ni election commission ni bisingtui voter ID ni bisingtui list check khlaijaka Biharo ajagao illegal immigrant rongno hage kwbangma Bangladeshi Nepalese tai Myanmar ni borok rok ajagao illegal immigrant manjaka kwbangma ration card voter ID card Aadhaar card PAN card kwbangma je national identity tongmani amrok joto slamjak hage Indian election commission ni bisingtui Citizen Act 2003 ni bisingtui omo je illegal immigrant foreign hage foreign no ni ma hanai bono je o desh ni baire ni borok hingga kai hage amono tuiye rutuk jakha hage o jaga hingga kokha haisi Tripura tonrok joto no saimano Bangladesh bai tindi gurukjak hage o Bihar Bangladesh be kun phana nas nangjak ya border haike a jaga ro sa amte hai khlaijak tongunga kai chini Tripura ro khatamni bagi khaji gengna nang Bihar to Nepal simi se border nangjak haike a Nepal ni borok ro haihini busu khanya tongaro haike ama jaga check khajangmani video ni bisingti khlaijak haike blog ni under ni bisingti hage Bubagra ni bo omono kaisa koksumung je Bihar Myanmar te Bangladesh ni illegal immigrant rok bahike a jaga habi mangka do thing no chungo simano a jaga Nepal ni habi mangka hnai hage o jaga ni se je Myanmar bai Bangladesh ni illegal immigrant sa a jaga borok rutuk tongman huake amobo Indian election commission ni bisingtui hage Tripura khatamani bagi rutuk ma yangnai omo o jaga te bo bothop si hini himamle amoni bagi ni Bubagra somata bo okokno wansukjak tai okokno ti sanani bagai try khlai tongo je central government rok Tripura bo amte haino khlai tung nei Bubagra bo 2028 to Tripura legislative assembly haka ajaro Tripura hai khaidi nei je government no sanka tomani bagai male tabung no jotono saimana bakso buksu je national news tai tongnai ro Bihar tabuk election ongnayo legislative assembly hai assembly ni bisingtui hake amoni bagai ni bongnai ajaga amte ke check khlaijak tong tabuk Indian national election commission ni bisingtui hake chini Tripura ngake tebo vote bank ni bagai dase danai borok hage amoni bagai ni Bubagra sawo je Tripura bo jusina amte hai khlaike ke chato sanani borok hage Tiprasa rong no नाना ने नांगने जे और तुंगने रोनो नहीं और वहाँ में इनको मालूम पड़ा है कि बहुत इलीगल बांग्लादेशी म्यांमार से भी इलीगल लोग और नेपाल से भी थोड़े इलीगल लोग बिहार में आज वोटर बन चुके हैं उनके पास आधार कार्ड है उनके पास डॉक्यूमेंट्स है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तिपरासा बोलेगा तो सब बोलेगा कम्युनल है इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं ये एक लीडिंग रिपोर्ट है लीडिंग वन ऑफ द टॉप टीवी चैनल्स इन इंडिया नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर ये जॉइंट मेमोरेंडम देना चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि आप जो बिहार में कर रहे हैं वही चीज आप नॉर्थ ईस्ट में एंड स्पेसिफिकली क्योंकि हम त्रिपुरा के हैं तो त्रिपुरा में कीजिए आप बिहार में करेंगे और जो बिहार का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ नहीं है बंगाल का है बहुत कम होगा अगर होगा भी तो बहुत कम है नेपाल के साथ है हमारा तो डायरेक्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है मैं जानता हूं कि इलीगली बहुत इलाके में लोगों को आधार कार्ड दिया गया है और ये गवर्नमेंट के करप्ट ऑफिशियल्स ने दिया है और यही चीज इनको त्रिपुरा में भी करना चाहिए इनफैक्ट त्रिपुरा क्यों पूरे नॉर्थ ईस्ट में करना चाहिए और वहां में बीडीओ ने पकड़ा है हम चाहते हैं कि इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में भी त्रिपुरा में भी जो ऑफिसर्स ये पूरा सर्वे करे उसमें इंडिजिनस लोग दैट मीन्स तिपरासा लोग को भी शामिल होना चाहिए
hagi chini Tripura bo busuk illegal immigrant bang amon rok jotono saimano tai daily manjak tongmani amor ono khaito sana ko kri ka haisi hagi tamoni bagi chini Tripura kha amte hai khlaiji gyangna nanghunu tabo Bihar ke election phaye Indian Election Commission ni bisingtise 2003 Foreign Citizenship Amendment Act ni bisingtei ajao khai rutuk jagi tong tabo Election Commission ni bisingtei hagi Tripura rok khai amte hai khlaiji gyangi tong hagi amoni bagi ni chini je Tiprasa leader rok taibo kha thonei samung tangnani nangkha haisi tumani bagi himale chini Tiprasa ni je kuno manta shoktaino ayang central goto goshiwo amte hai khanyani hini to sawo chini ojagani je Bangladeshi illegal immigrant tongne rongno borongno honani hini to Kokborok to rijangno chung jotono saimano tai news rongni bisingti bo ojago rijago national news rongni bisingti bo coverage khlaijago hake tamoni bagi samung lake khlaijagi angi tong amose wansungna nangna haisi hake jesaka pan clearness nangna haisi amo hake Bubagra je Facebook live face samani je Tiprasa ni leader hake je Tipramothani MLA MDC tongmani jotoni no sainyawe Tripura bo amte hai clearness ni bagi sesta khlainya hine je samani tamani bagi Himalaya tamani bagi amo confirm ke saimi anga kai amo jeska pan horipani ridi borok khlainya hine pan sada amo samung khra khlaiya amo sawimiya tumani bagi Himalaya Tripura o kwbangma kebengnai tongo amo wanji bo songrok simia Tiprasa rok bo kwbangma akokno tuye kebengnai tongo hake baksa bokso hamya bo sawi tongnai tongo ai amo ungyani sogeni kok sai tongjauka lam sai tongjauka khlaida mana manya hani sai tongnai tongo haji hake borok se thikrei bukha thikrei ngakai borok se khawo thonai khlainyan nango hini sayanga ke bahike engnai no tai Tripura rok nungna Tiprasa hayake Tipra motha kun kasa samung khlainyan nangke illegal Bangladeshi ni tuye amra bangali hini hinai kebengma ni Kokborok jatrapato social media samani Tiprasa rokno bokrok tungri tono age borok illegal immigrant chungom joto saimano proof soho age national news rokbo amo jotono saimano te borok coverage buklai tonga amrong ni te kwbangma article rokbo nor porna ka porimano kwbangma national news rokbo chung nukjago omo Tripura ni kokthai haike laibu marok samani 1949 ni sikang o jagao Tiprasa rok majority tongmani tribe rok hake illegal Bangladeshi rok phai o jagao borok dominate klaikika majority ngi thangka hage bongni borok wanji bosangrok kheto area somotol area o tongnai rong hage borok hapung hatai tongya hage Tripura angka bangma or hapung hatai ni bisirbag bangpiro hage hapung hatai ngake ST rok tongo Tiprasa rok tongo hage bongni je geographically je bongni infrastructure but bongni tomung chamung rok hapung hatai tongnaya hake chini Tiprasa ST Northeast ni borok rok hake borok se hapung hataya tongnai hake norok o jagao naimano bisirbag illegal Bangladeshi Tripura o bojarao bisirbag kwbangma hapaikanga kai 1971 ni East Pakistan hake tabungni Bangladesh a jagao mukti judo choli pro Pakistan no shason khajak tongpro ajaro kwbangma Bangladeshi illegal immigrant 15 lakh hapaikya ajaro Tripura ni population matro ajaro 14 lakh se hake wanchugi nyasidi hake busuk jorate ajaro je o Bangladeshi illegal immigrant Tripura hapaimani firogi amo kunphano report kari haji hake chini Tiprasa ni ajorani simino democracy change ngai o jagao majority tongmani Tiprasa rok hasik hatai huk khlai chalai tonglaimani joto jaga kamawi thanga chini Tiprasa rokni tumani bagi himale chini tongthai jaga rok jotono amo forest ni andar klaijak tabuk chini jagani kagos sikri haji o pata hnirir bo am hudda se ha pata mani agi chini Tiprasa rok amani bagino beleke bezalo klaijak taise chung o jagani minority ngi thanga chini population komi wi percentage komi wi chini jaga bui nawi kebeka colony ri baika chini Tiprasa ni jaga rong no bui ayang nani faina rong no hage amono bakso Tiprasa leader rok je samung klaina ni try khai tongnai Tiprasa rong ni hamkraini bagi borona hamya sanai ekdom haisi amrong ni te kunfan sanamu chung yenar tam sanamu chung comment bisingti ke shahar mano hake o video no sajak like ready tai share khlai dio video no joto Tiprasa ni thanin sognya tei hage joto no kaham tongbadi thancha tongbadi hambai khulumka।